6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Svaka čast, ne radujem. Samo dalje. I ostaje jedna muva i dalje. Hej, folk! Kaj? Vidi me! Ja, sniste je. Pridite sem! Zavedamo se, da želite uspešno zaključiti poklicno maturo, zato vam predlagamo, da ugrabite profesorico Liljano Čačić in jo pripeljete za Eurošpin v Izolo. Ob uspešno končani misiji vam bomo predali rešitve za poklicno maturo. Ja, hvala! Dobro, ok, pol smo zmenjeni. Ok, tem dom in Maja Robi, vi greste z mano, si gremo skriti, bi vsi normalno, greste razen sač, to, ok, cool. Ajde. O, dober dan. Kaj je to? Kaj pa si tako malo danes? Kje so ostali? Gremo. Ma daj, Lara, daj, ki nič ne ve. Evo, profesorca, evo! Dobro, Lara, si odklenila? Nisem! Joj, spet meni je vedno vroče, vedno zdravo. Tišina, nobeno marno. Ja, vedno samo da je fantom prav. Ja, če je vroče. Armi, peti se probud takoj. Evo. Tak, tu si? Dobro. Danes potem pridi. Maja može ne prije do mene. Profesor, zdaj smo mi pisali ženo. Ženo? Kaj nisi še popravila? Ona nisem. Profesor, jaz sem že popravil. Pa kdaj si popravil? Ja, prejšnji teden. Samo še punca manjka. Kjere se ti bo manjčko, ko pride? No, kar pejdimo nekam. Ja, pejdimo. On je že zarak, čez 5 minut se znam, itak bom vse rešila. Kaj, v 2 minutah? Ja. Dobro, okej. O, Lenart, kaj je to? Slušalke ven. Monika, kaj si pišeš plongor? Ne, kje? Daj pospravi to. Te pa vreče, ne?
Kje je zdaj ta tip, ki nam je poslal mail? Pa kje so pole? Ej, a ni tisto od profesorica? Dobro, da lahko zadiham. No, otroci moji, sem dobro organizirala to ugrabitev. Kaj? Ja, jaz sem bila, kar si želim, da ste vsi zlati maturantje. Pa sej pa Robi, te pridi z mano, veš pole, treba iskati, pridi. To, ma res to dobro igra. Na pomoč! Armin, kje je uniforma? Kje je Beneška? Kje so cvinčniki? Zavedamo se, da želite uspešno zaključiti poklicno maturo, zato vam predlagamo, da ugrabite profesorico Liljano Čačić in jo pripeljete do Eurošpina v Izoli. Ob uspešno končani misiji vam bomo predali Dej. Dej. 3, 4, akcija. Kje je zdaj ta tip, ko nam je dal v polje? Zdaj se...